nous me devons canabia nous ewe me jawa da benu lobo ka donu bi oto wo akatun wele nti ba na yirowe bana mo lo agban wa yin lobo je ko jinu mi bi kan agban mene yirowe o flavo wa yin meru na donu gbesantu wo ba tun wa baro ra santa won mi mende ba na khode ba mau na se degbetu mina ando Jean 4 verset 7 e ulando àwọn vutan le kai ndudu khogbe do tokome wenenu do po yonu samalinu de wa sidungbe ba Jésus dani do na simimanu do wonu emi de dion fenu mando nu kuton namba jonowe le Jésus sin comme Jean Zamende le bana wada benue ndebu na do etea dalijia nwe zo na able le présento me dagbe si an zo ezo ena wada gbe ne onwe bana de kun do Jésus sin comme alors que tade le wiwa le bona gola no bana dusi si ta donaton e ma ogun do nouveau nouwe ma le Jésus sin comme ami et nasi me bia si nunu me eko blebo me bia si onko wuzunu bia to a ewo anako de ando akruno gwala numi bona mi nukunu mo janu me matu wonu anami jiroje de yo do ma na nukunu mo janu me a wedele nu ana zeme bi di gbetolo kwodon nukale mo chome de lewa di bia to don eme ka ja hen dagbe wa gbezanto me di wa gbezanto me one besiegbe ando akruno yesi se mauton gwala numi yi mai mo gbetoe na siku gwala na le pro pera siti okwo me na do gudo tonu bole ma siku gwala nu yena nzegbeta lo sona gbada nku sona na simesi glasi bando ronlon lo bona siku nation deo le Jésus sin comme akruno gwala numi nu ay ka chenili la nu ma gwala nu me do alo goche si hudo la le Jésus sin comme do me na do nu me o wetonu so na do nu elo mo andi nu da linkoton rando commentaire que ma faveur me localise ana fait nous tieni ba jonomi le Jésus sin comme partagez d'ailleurs vous abonnez vous une scène wara Saint-Aton ba on a wada benue amen.